Then Jesus returned in the power. Bambalo point. Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and the news of him went out through all the surrounding region. And liboni ibandla lisurvivor kwintsuku zokugqibela ngaphandle kwefasting. Xa kusakhiwa ibandla, ifoundation yokwakhiwa kwebandla lakhiwa ngomthandazo nefasting. Awusoze ulakhe ibandla likaThixo ungumuntu onqenayo ukuthandaza nokuzila ukudla. Akekho umfundisi, a pastor or a leader, engazili kudla futhi engathandazi. That man is joking. It's impossible to build the church of Jesus Christ ube ungathandazi. Number 2, ungaziniki isikhathi sokubheka entabeni uyohlala noThixo wedwa uzila ukudla namanzi. Hallelujah. Ngoba xa ujonga umsebenzi we-fasting and prayer ibangela into yokubana ube close to the Holy Spirit. The more you pray and the more uzila ukudla is the more uba close to the Holy Spirit. Nankuya umoya oyingcwele. The more ndithandaza ndizila ukudla is the more ndingena deep kwizinto zikaNkulunkulu. The more ndithandaza ndizila ukudla is the more I get closer to the Holy Spirit. Nomoya oyingcwele sondela kum. Ngexesha mna ndithandaza futhi ndizila ukudla kunezinto umoya oyingcwele amane sithi sivungu. As a leader, this is wrong. Awukwazi ukuthi uyi-leader uziphathe kanje. This is a character of a leader. This is the attitude of a leader. This is how you should conduct yourself in public, even in private. Kunezinto umoya oyingcwele akufundisa zona uwedwa. Indlela yokuziphatha xa uzawulead ibandla lakhe. Athi awukwazi yoma epulpit mfundisi ungekho right. Ngoba you are ministering ebantwini bami. Kunento eyambula kum ngumoya oyingcwele ukuthi ukushumayela is the impartation of the Spirit. Ngamanye amagama le message oyishumayelayo wosulela aba bantu abatheni abakumameleyo. So ke ngoku it's very important ukuzinika isikhathi sokumana ubheke entabeni uyozila ukudla othandaza xa ungumfundisi. Ngiyamthanda ke uJesu. uJesu uqala ushumayela ena 30 years. He was 30 years uqala kwakhe ukushumayela uJesu. Ngidla ngokuthi uJesu wayengumuntu omtsha kanje ngami ekwi-30s. Washumayela ena 30 wafaxa ena 33 years. Washumayela for 3 years. Why shumayele for 3 years wogqiba umsebenzi at the age of 33 years? It's because uJesu zange athi kuba ene gift of preaching enazo zonke gift awayenazo wavele wahamba wayoshumayela uJesu. Zange enze lonto uJesu but into eyenzwa nguJesu waqala wathi Thixo ndinobizo lwakho uNkulunkulu tuzohamba nami ndicela uke ndiqala apha phezulu entabeni ndiyohlala nawe ndithandaze. uJesu walibuilda ibandla waligqiba for 40 days phezulu entabeni. Walenza waligqiba akukabikho noyi-1 umuntu osele sindisiwe. Akho noyi-1 osele phendukile olandela uJesu. But naku uJesu phezulu entabeni uyalakha ibandla. Uyathandaza ngabantu abazawusindiswa kuye. Uyathandaza ngendlela azawulida ngayo ibandla. And nje ixesha athandazayo wanikezwa igrace yokulida elibandla. Wanikezwa the power to lead elibandla. Wanikezwa the anointing yokulida ababantu. Wabe selenikwa ne-solutions nempendulo zababantu. Njengoba ezawulida abantu bazawuza begula, bazawuza benemimoya, bazawuza bengaboni, abanye badinga miracles, abanye badinga deliverance, abanye badinga healing, abanye badinga a special message ezabakhulula kwi-soul, nezobakhulula emoyeni wabo nasenhlizweni. So uJesu wayiqonda it's impossible for me ukuthi ndisindise ababantu ngaphandle kokuthi ndiqale ndiyobakhulula kwela kwamoya. Very important inkonzo okuzila ukutya kuwesa ungumfundisi. Very important uzinike isikhathi sokuthandaza uzila ukudla especially xa ungumfundisi. Ungafast oma 2 days
ungafast oma 3 days uke udlule kwi 3 days fasting udlule kwi 4 or 5 days 7 days fasting ukungene kwi fasting deep. And number 2, since mina sekudala nishumayela abazalwane ngiyifundile lento hey alakheki ibandla ngaphandle komthandazo ne fasting alakheki futhi ne problems abazalwane abajongene nazo azisolveki bangena enkonzweni bephethe ingxaki eziserious baphinde baphume nazo because there is no anointing and grace and power to solve ezi zinto abazalwane abazabe eziphethe. Because ipurpose yokushumayela ukuhlangula abantu igama elithi pulpit kudityaniswa igama elithi pool negama elithi pit. Ipit ngumngxunya, it's a hole esezantsi. Igama elithi pool ladityaniswa negama elithi pit. Ngamanye amagama xa ume pulpit uthatha isandla sakho ukhupha abantu abaphi abakwipit ubanyusela ngapha. Ipulpit indawo yokuhlangula abantu. That's why xa uzome pulpit it's very important ukuthandaza nokuzila ukudla. Yamthanda uJesu walakha kakuhle ibandla kaThixo wathobela umoya oyingcwele. I'm sure uMary kunezinto ezinkulu uJesu wayezenza because ithi ngokwe history kuthi iBhayibheli ithi kuthiwa ngokwe history not iBhayibheli ngokwe history kuthiwa uJesu even at the age of 2 years wayekwazi uthatha udongwe alakho udonge abumbe noba inyoni after ibumbile igqoka iphefumulela athi ivele iphile ifly ihambe. Amen. But out of yonke lonto uJesu zangathi kuba ndigifted kuba ndithunywe nguThixo I'm not gonna do this. But steps sokuqala there are principles ezobangela uThixo andincede manje ihambe ndohlala naye phezulu entabeni for 40 days and 40 nights engadli lutho engaseli manzi. That's why ibandla umoya ngcwele engakwazi umuva kakuhle and nebandla liwiki kanjena usathana wayazi ba into ebangela ibandla libe namandla yilanto ebambangela abanyuke babheke entabeni bawutshana ilanga badliwe zingqele phezulu entabeni bethandaza bezila ukudla bathi xa besehla pha. Yeah, if iBhayibheli ithi verse number 14 kuthiwa Jesus returned in Galilee in the power of the Spirit. Wehla ephethe amandla kaThixo kuthiwa kwavele kwagcwala udumo eGalili engekashumayela uKristu. But abantu bona njengoba kashumayela uJesu kuthiwa abantu bava into okubana we can sense in the spirit ukuthi there is a revival kule ndawo. Khona into ezawudubula apha asazi bakwenzeka ntoni ikodwa ikhona into ezawudubula kuba njalo ke bazali xa uthandazo zila ukudla uba umzekelo ngothi ngahamba noba ndibheke Eastern Cape ibazalwane ndiyanishiya njengoba ndinishiya ndiyothandaza ndiyozila ukudla. Ngabe ngise Eastern Cape for 21 days andifuni calls andifuni lutho ndinishiya nomoya ngcwele ndiyothandaza. Ngexesha ndithandazayo pha anduzothandaza uzobona abantu bengena apha bezwa umoya ngcwele ndisese Eastern Cape ngoba ndithe ndizila ukudla ngepanic ndizila ukudla ngabantu basepanikeni ndithandaza ngepanic. Khalela imitshato khalela imindeni ndikhalela abafana abasebenzisa drugs ndikhalela bonke intombi ezithengisa ngemizimba ndikhala ngale ndawo ndilwa nespirit sendawo ndile. Ngexesha ndilwana la moya zawuthi xa ndiunqoba la moya ndiwudiliza ndiwuchitha kwilizwe lakamoya kula fasting zathi xa ndibuya kwabantu bale ndawo bazawuva ukhona umfundisi selebuyile umfundisi intwana ezovakala emoyeni kuzavela ukuthi cwaka vele kuthuleke endaweni ukuthi cwa kube khona ichange yenzwa into lonto power of fasting. Inamandla ifasting bazalwane very powerful. Ifasting ibethe poverty idemon poverty elinqunqe elidestroy kuphele thungana all kinds of evil spirit asikwazi umelana nomuntu ozila ukutya. Very powerful lakhiwa phaki bandla. And uJesu jonga uJesu it was never enough kuye into yokubana ni fastile for 40 days and 40 nights. Jonga wayithi xa eshumayela athi ndilandele zakwenza ubalobe babantu abantu babengaphikisi bavele bashiye konke balandela uJesu bathi hamba thi wena ndilandele nalona vayishiye konke amlandela uJesu. Indawo afika kuyo uJesu babefika abantu begula athi sewuphili lapha afika omnye ngaboni avela athi amehlo avuleke athi indlebe zivuleke. Into nenza lento power of fasting namandla inkonzo fasting. uJesu wesithandazela isifo esegazini lomuntu siphele sibulawa ntoni ngamandla fasting.
very powerful inkonzo yokuzila ukudla. Uthe xa sehle entabeni uJesu wahle phetha amandla fasting. Yaman, even so uthandaza xa umuntu ofastayo, so uthandaza, your prayer will be unique. Umthandazo wakho ufana wabanye abantu, uba ne weight ye anointing umthandazo wakho. Intshumayelo yakho, your message ayifani yabanye abantu message yakho, because ine power ehamba ne anointing kamoya oyingcwele. And kuizi ukuthi umoya oyingcwele akusebenzise because ungumuntu ofileyo enyameni, uphila kumoya. Umuntu ozinika isikhathi so manje uhlala noNkulunkulu phezulu entabeni, azila ukutya, athandaze ngebandla, athandaze ngabantu bakaNkulunkulu. Kuyathandazwa ke bazalwane. uMoses uhambile noNkulunkulu, uThixo wenza imimangaliso kwindawo yase-Egypt, kodwa uthe uMoses selehamba noThixo. Ithi iBhayibhile kodwa uNkulunkulu waphinda wabizela uMoses phi entabeni. Njengoba mbizela entabeni, wathi for 40 days and 40 nights yiza kum entabeni. Sizothanda, uzothandaza. Njengoba uzothandaza kunezinto endifuna ukunika zona. Yabazalwane, ndike ndizibuze like serious. Xa ungazinike isikhathi sokuhlala nomoya ongcwele, ungazinike isikhathi sokuthandaza, ufuna ukuthini epulpit? Ndolo ufuna usixela yona. What are you going to say? Awuzinike isikhathi to study the word. Awuzinike isikhathi sokulalela umoya ongcwele. Awuzinike isikhathi sokuzila ukudla. Awuzinike isikhathi sokuthandaza. Uzofika uthini ebantwini bakaNkulunkulu? Because abantu bakaThixo baze enkonzweni bezofuna bani? Bengaze ngazofuna umfundisi, bazofuna uNkulunkulu wabo. That's why ibalekile lenkonzo. uJesu ke wayevuke ekseni semnyama ahamba uthandaza yedwa. Alishiya ibandla abashiya abazalwane. Ahamba uthandaza yedwa, thandaza. Athandaza athi xa sehle entabeni, wehla entabeni ephethe the fresh anointing. Namandla amatsha awathola phezulu entabeni ngenxa yokuthandaza. Kube nezinto uNkulunkulu azenza ngoJesu